Kitabu cha Maira mriango wa 50 nafungahe. Usihangaike kwa utu wahende amai, usionere wivu au mahendao tiriri, mana ao mandanyala mara mwenga here nyasi, mandanya ukahere mimera miti, mkuluhire Bwana na uhende madzo, ishika izatsi na uhende waaminifu. Fahirwa kaiza Bwana na yanda kupagariahu ugatamanigo kaiza moyohu. Yikengirayo kwa Bwana mkuluhireye na yanda kuhendera. Anda ihenda hachiyo ingalehere mlangaza wa madzacha. Na hukumuyo ya hachi here mlangaza wa dzwara vitswana. Hurira mbere za Bwana umtarize kwa kuvumirira. Usihangaike dzulu zatu mafanikiwaho kaiza ngira zao, wakati mahendao mipango yao usitsukirwe dzizuliye richakoro. Usitsukirwe mana kakujala mautu madzobule, kwani utui undanongwa ela mamuhumikirao Bwana mandai halatsi. Bado kidumo kifuti mui kandakalaho undamumalariho kala kundamona ela apore mandai hala yotsi ao mandafurahia unji wa dheri. Mtiriri anampangira njama mbii muhachi na kumafunira meno, ela Bwana anatseka mana anamanya mwishowe. Atiriri manatsolola mushu na kuhinda mahagao mamubage mukiya na mutsou. Maalage atu ambao ngira zao ni za kirumwengu, ela mishu yao indadunga mioyo yao enye na mahagao gandabandika. Baha vichache virisho najo muhachi kuriko mali nyinji za atiriri anji, mana nguvu za hende amai zindabandwa, ela Bwana andahenda hachi maimeimara. Bwana anazimanya siku za tuma sio dhambi, na mutu na urithi wana undadumu kare na kare. Kama ndaibika makatiga tabu siku za nzala mandakuwa, ela atiriri mandangamika mahadu ya Bwana mandanyauka here maluaga mindani, mandangamika here musi. Mutiriri ni kukopa na kandariha, ela mwenye hachi ni kulaja kwa moyo safi. Ao mario haswa ni Bwana mandahalatsi, ela ao mariola ni waniye mandauswa. Bwana ni kufahirwa ni ngira ya mutu, ni kuimarisha nyayoze hata akipala kandagwa, mana Bwana anamwika imara kwa mkono. Nakala kijana na mivivi ni mtumia, ela si dzangwe kuona mwenye hachi adzaricho, hedu anaye mana voya chakuri. Wakati wosi iye ni kukopesha kwa moyo safi, na anaye ni kukala baraka. Disala hushe na mai uhende madzo, mana undaishika izatsi kare na kare. Kwa kukala Bwana anahenza hachi, karicha aminifu apakwe. Anarinda hata kare na kare, ela kijazi cha hende amai mandanongwanongwa. Ela enye hachi mandahalatsi na umandaishi kare na kare. Kanwa kamwenye hachi ni kunena hekma, na ludhimilwe ni kunena hachi. Sheria ya mlunguwe imoyoni mwakwe, nyayose kazihereza. Mtiriri ni kumuzamira mwenye hachi kumala amalagi, ela Bwana kandamuricha mkononi mwakwe, na kandamuricha ahukumiwe andihostakiwa. Mkuluhire Bwana na ugwire ngirase na yanda kuanua urititsi undaona atiriri makinongwanongwa. Namona mtiriri arijokala mkali sana, akidzieneza here mwerezi wa Lebanon. Nikikira na haho na yakikala kaho, nikimumala ela simonera. Mulole mutu murumwengu, mulole mutu muhachi, mana ahenzaye dheri anapata kizazi kinji. Ela hende amakosa osi mandanongwanongwa na kizazi cha atiriri kindatoswa. Wokoli wenye hachi unambola kwa Bwana, iye nde chimbiriro yao wakati wa tabu. Bwana anaviza na kuwaokola, anakuokola kula kwa atiriri na kuwatisha. Pakukala mana mchimbirira iji.